Intervju Zoran Bulatović, predmet Dragičević nam je kamen oko vrata. Ajfet Feraget, advokat porodice Dragičević, kaže da su postojali uslovi da naredba o sprovođenju istrage bude donesena dan nakon pronalaska tijela. Slažete li se sa tom njegovom tvrdnjom? Zašto je, naravno da javnost zanima i pita o stvarima koje su negativne, zašto se čekalo 100 dana? Govori se u javnosti, godinama, o pritisku na tužilaštvo, o prijetnjama, o pozivima ministra unutrašnjih poslova. Da li je to jedan od razloga zašto se odgađao početak istrage? Ustavni sud usvajanjem apelacije navodi da je istraga mogla biti drugačija, da to ne znači da je postojala zla namjera, ali da je istraga mogla biti drugačija, da je počela na vrijeme. Pazite, i tih 100 dana kada nije bilo naredbe istraga se provodila i radnje su preduzimane. Nije to 100 dana koji su propali. U tih 100 dana je rađeno svašta nešto, nije to otišlo u vjetar. Recimo u tih 100 dana je saslušana ona žena koja je na moje uši izjavila da je to bio neljudski krik. Kada sam je pitao koliko ljudi ima ispod prozora, ona je rekla 2 ili čak 3. Znači on je stradao u sukobu sa vjerovatno 3 ljudi na obali Crkvene i tako dalje. U tih prvih 100 dana je saslušana taj svjedok pod čim je to prozorima bilo. U tih prvih 100 dana je preduzeto čitav niz istražnih radnji. I ja mislim, a mislio sam i onda da je naredbu trebalo donijeti ranije, ne mogu precizno reći, to BiH morao pitati Lepira ili Vreću, što nije donesena 15. dan ili ne znam, ali mislim da je trebala biti ranije donesena. Bila je stalno dilema kod tih ljudi, i ja sam povremeno ulazio kod Lepira i uključivao se, oko načina pa razbijanja fame da li je bila provala u Rađenovu kuću. I bilo je sve oko te naredbe, pa sutra ćemo pa prekosutra ćemo i tako je prošlo tih 100 dana, a ja evo i sad kažem trebala je biti donesena ranije. Kada smo je donosili i tada je bilo dileme, i tada je bilo u ovoj kancelariji lomljenja donijeti ili ne donijeti, da li je ubistvo ili nije ubistvo. Ja sam išao sa Vrećom u Zagreb po onaj nalaz medicinskog fakulteta o obdukcije, povreda, uzroka, tako da nisam direktno radio na tome, ali sam bio uključen. Naredba jeste trebala biti donesena ranije, a evo zašto nije, znači te dileme koje su njih razdirale prvih 100 dana su uzrokovale da se donese sa malim zakašnjenjem. Da je nismo donijeli vjerujem da bi nekome koža otišla na šiljak obzirom da je i tad kada je donesena bilo kontra mišljenja. Da li je ubistvo ili nije ubistvo, da li je zadesna smrt, za mene nije bilo dileme da li je ubijen. Sjetio sam se van pjesme Zdravka Čolića, Ona spava. Pjesma je uspomena na djevojku koja je bježala od 6 koji su je jurili da je siluju, ona nije željela da bude silovana i skočila je sa 6 sprata u smrt i legendu. I ovdje je identično. Ne moram ja tebe udariti maljem po glavi, čekićem u glavu, ali kada te dovedem u bezizlaznu situaciju da moraš skočiti u Crkvenu. Živ upao u vodu, ali živ čovjek je i ošamućen čovjek. Živ čovjek je i onesvješćen čovjek. Živ je ušao u vodu. To je poslije 16 doktora potvrdilo da je živ ušao u vodu i da je neposredni uzrok smrti davljenje, odnosno utapanje. Sad kako je tijelo dospjelo u vodu? Dospjelo je u sukobu sa ova 3 lica. Ova žena je posvjedočila da je to bio takav pljusak u vodu kao da je neko dasku bacio. Sad ostaje ono što ne znamo, da li ga je neko bacio ili gurnuo ili ga je natjerao da skoči. Po mom mišljenju ni tada ni sada nije bilo nikakve dileme da li je David Dragičević ubijen. Jeste ubijen. Ostaje i dalje enigma ko ga je ubio, s kim je bio u sukobu. U međuvremenu su raščišćene neke stvari poput van provale u kuću Rađena i tako dalje.